Biri inçesi geçip gitti, ondan mı inçesi yine geldi? Zıma geldi berrak geleni. Zıma geldi. Oh. Sen ortaya çay öktü diye bestim. Что? Ortaya çay öktü diye bestim diyen. Orta yoktu, çüytülem beni övüyedi pastiyan. Ne diyedi? Anuka vhadik taske moy zalatoy daragoy diye. Sana. Çıkıp ay diyen, eğlerini Peter dinleyen ağam o. Seni. Jurnal seyredip oturuyor, aydıp böyleğim on, все что ли benim, все diyen on, oy, боже мой, ужас, садис, молодец, давай-ка. Övüyen ekene. Övüyen молодец, övdük şu. Sen ortaya çay öktü olansan hemenin moğlumun yanından şu zatlar alıştırıp kayıttım. Şolar bilmesen bolmuyor diye. Da, ne значит. Şunu bir tercüme edip ver de ben gayret ettim. Переводить надо, да? Tercüme etmeli. Переводить надо. Misal için. Например. O leşekte yüküm yok. Yıkılsa haberim yok diysen ne demeli? O leşekte yüküm yok. Yıkılsa haberim yok. На том ишаке груз нет, если упадет связ нет. Çaynağa çay at. Чайник, чай стреляй давай. Пш. Diyen olsa köpürde tayık yer. Большой верблюд на мосту палка кушает. Bir gara vermediğin yüzü gara. Так, один черный, не давал лицо черный. Senin can tavsırıp turun aydın öyünüze. Senemcana сдавайте, вставай, иди домой. Dört ulağı nasatya. Кто? Dört ulağı nasatya. 4 раб ага настреляет. Yarın nağlar men munna. Половина там платит, а я здесь. Köprüden geçen sen domuza daydı. Мост проходишь, свинью дядя скажи. Domuzun ağı neme, karası neme. Свинья белый чего, черный чего. Men senden yüz görüyen. Я от тебя 100 вижу. Bollun men başıma honnan veri. Быр на мою голову, вон оттуда сюда. Kılıç ağı aydılan canını veriye. Сабля ага сказано живой дает. Akkul ece aştaylaya. Белый цветок эже лапшу выбирает. Pişiğin yunamlığı samanhana çenli. Скорость кошки до саман кепы. Karanlık tamda kaplan urlar. Темная комната, тигр говорит. Günlü sari muayeneye, giyce karabasya. Днем желтый кипит, ночью черный давит. Senden yüreğime düşme. Ты мое сердце не слезай. Oldu. Все. Tanrı yalkasın. Бог тебя отблагодарит. Ne? Son düdette ondan gelirsin. Gol ya abi. Yer.